ikaze kandi kamwebwe mukomeze kudukurikirana ku rubuga rwa Kodi Empire. Nizera yuko mukomeze kugira ibihe byiza ikaze kandi muri kino kiganiro cyacu cyo mugoroba turi mu ijoro ryo kwa 14 kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Turi muri kino kiganiro ndaje ndababwira ukungene mukanya kaze nemeje kubabwira yuko mu Minembwe abarenga amajana 200 yo kurikoresha inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ari bo bamaze kwasiga ubuzima ndetse n'imirambo igiye yandagaye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabwira yuko iyi saha mu gihugu cy'u Rwanda ramarira menshi cyane ndetse no hariya mu banyamurenge kubera igitigiri canke ibiharuro by'abana bariko baragwa kuri ino migwano ikirabera hariya mu Minembwe. Nababwira neza yuko ino weekend yacitse weekend yirabura cyane, weekend y'amaraso ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse ndatwirwaneho mu misozi miremire ya Tetware yafize ibyo turaje tubabwira ndetse onayina nabi babwira uvatani impamvu yo kubisubirako. Ariko igikuru nje kubabwira muri kano kanya nuko muri Masisi hafi ya Rubaya imigwano yongeye kubura ndetse tuje tubabwire ibice biko biraberamwo imigwano ndetse tuvuge n'ico yavuye ko ndetse inyeshamba z'u Rwanda yaramaze kugaragara neza ko zamaze kuba zihungira muri centre ya Rubaya nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira makine muri kingano. Kandi twaza kubazanira mu busesanguzi bw'umuhinga dasanzwe inyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, inyuma y'urupfu rwa Ale Mukurarinda, inyuma y'urupfu rwa Jay Polly, inyuma y'urupfu rwa Karasira, hongeye kuvugwa urundi ruvuga umutegetsi wo mu gihugu cy'u Rwanda nawe yahoze ari mu nkotanyi ariko atari inkotanyi ari mu bwoko budahuje n'inkotanyi. Nawe amakuru amaze kumenyekana nuko yamaze kugandagwa. Mu mpereza kino kiganiro turaza kwashira mu video ivuga uburyo yagandaguwe muri yo mpamvu ndagusakura abakino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera kugira ngo ntihashobore kugira na kame kagucika. Manze ndamuse cyane mwe wese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko aho mva no mu Kirundi ndavuga bari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari hesheshe gatandukanye. Ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Mu Minembwe amakuru nameje kubabwira ndababwira uburyo imigwano kiragenda. Amakuru adushikira kano kanya nuko abagera canka barenga amajana 200 baramaze gupfira mu migwano ikirabera muri Tetware ya Fizi hariya mu misozi miremire ya Minembwe ndetse neza, ariko imigwano ikabikirabera muri centre ya Minembwe. Biravuga ko muri coalition y'u Rwanda bamaze gutakaza abasikare barenga amajana 200 nkuko amakuru ava ku mirongo y'urugamba abivuga. Twavuga yuko hariko haribonekeza mu gihugu cy'u Rwanda amadame cyane mu miryango igitandukanye mu banyamurenge. Ibigandaro ni byinshi cyane kuko bariko barahaburira cyane mu buryo bukomeye cyane ndetse drone ya FRDC CH4 ndetse n'amasukoyi ziko zirakora ikomeye byose kugira ngo ashobore kwica no guhitana igitigiri kinini cy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko ziragwanira hariya mu misozi miremire ya Tetware yafize. Niyo makuru vuga yuko tubazaniye ndetse kugira ngo dushobore kubaha umuco n'ibiriko biragenda bivugwa ku mirongo y'urugamba. Aya rero ndagenda babwiye neza yuko amakuru ni menshi mu gihugu cy'u Rwanda avayo avuga neza yuko abana b'u Rwanda bariko barafira. Twabibabwiye kenshi tubabwira yuko aba bose ko barinjira muri Kongo atanumwe azosohoka. Twaberetse kare nako twababwiye ibijanye n'abasikare b'u Rwanda bahafiriye ndetse n'ama identité yabo cyangwa karata yabo yamaze kuba amenyekana. Niyo mpamvu ndabasaba cyangwa ndababwira ko mu nyandikira kugira ngo bashobore kubasangiza amafoto murabe yuko atabanyu babayo ndetse twababwiye bakaporale abamajoro abariyete na bose basize ubuzima muri iyi migwano yabaye ngaha muri Fizi kandi gikomeza kuba kubera inyeshamba z'u Rwanda ntizirasohoka muri biriya bice. Ana makuru yizo ariko nababwiye ndetse ko ndabazana amakuru yo muri Masisi. Ndababwiye uburyo imigwano yongeye kubura canke yongeye kubuka hariya muri Masisi. Ni wazarendo tuzu na FARDC bagavye igitero ku bindi byinshi bazigu cy'u Rwanda ndetse barasa batabarira aho bitwa muri Kibabi hari hamaze imisi hari mu minwe y'inyesha bazigu cy'u Rwanda. Ariko nagenda babwiye neza yuko ubu hamaze kuja mu maboko ya FARDC no wazarendo nyuma yo guhangana bikomeye n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twaga tubabwire neza yuko izi nyeshamba z'u Rwanda zimaze gukubitirwa ngaha muri Kibabi zirayanyaga ziriruka zabonye atakindi cyo gukora niko guca bahungira muri centre ya Rubaya. Cyane babwira neza yuko FARDC no wazarendo ino migwano yose ikomeye ariko barahongera kubura ngaha muri Nord Kivu ari migwano iganisha muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Rero amakuru avayo avuga neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zace zihungira muri Rubaya kugira ngo zishobore gukiza igufa. Aya namakuru yizewe ava ku mirongo
ry'urugamba. Rero tumaze guhungirayo FARDC n'abazendo baciye bashinga ibintu ngaha muri Kibabi, ndetse n'amakuru avayo ntaradutomorera abo bahasize ubuzima, ariko baravuga yuko atari bake. Rero singomba kubarambira, ariko mwumve neza yuko imirongo y'urugamba yongeye gushuha, kandi turi mu masaha y'ijoro ngomba kubaha amakuru incamaho kugira ngo murare mumenye uko ibintu biko biragenda. Rero mukore subscribe ku batarabikora, mushikore kuri like ndetse na commentaire, riketse ndabashirira mu uburyo uno munyarwanda yagandaguwe, ndetse byamaze kuba bimenyekana no mu makuru giye bitandukanye. N'ubusesanguzi twe gufashamwo numwe mu banyarwanda asanzwe ari impirimbanyi umugani w'abanyarwanda, canke ari umwe mu bagwanira amahoro mu karere, canke mu banka ubutegetsi bw'igikeye buriko buribonekeza muri Afrika, cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yashoboye kuduha ubuno busesanguzi, ndagusabe ubutega amatwi kugira ngo wumve uno Edouard uburyo yashoboye kwicwa yishwe na leta y'u Rwanda biri inyuma na gouvernement y'u Rwanda, ndetse akaba yaranababayemo, ariko impembo bamuhembye akaba ari kumwica. Banyarwanda, banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu DRC News, ndabasuhuje, mukomere, amahoro y'Imana abane namwe. Rero ndabasuhuje mwese abari muri Afurika, abari hirya Afurika, mu bihugu by'i Burayi, Aziya na Oceania, Amerika na Australia. Ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi w'itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026, mugira amahoro. Ndabasuhuje rero, ngira ngo dukore ikiganiro kigufi cyane, update zibonetse n'ubundi niko tugenda tuzibaha. Ningewe rero ningewe ubagezaho n'ubundi iki kiganiro Muzalendo nimero 5 cyangwa se Muzalendo nimero 5, number 5. Ubwo rero turareba kuri update ziri guturuka mu gihugu cy'u Rwanda, mu karagatsiko kabavantara. Noneho dukomeze na update ziri ku rugamba, cyane cyane muri Minembwe, niho turavuga aho ngaho habiri gusa. Mutiro byifashe gute? Ariko ndacyabasaba n'ubundi ngo mukore like, mukore subscribe, mwandike comment, mutubwire uko bimeze cyane, kandi nkomeza gushimira abantu bakora comment kabisa. Murabe igiciro, noneho kandi musharinge ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera kuri benshi. Gusa tugiye kubanza za update zo mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Turavuga kuri Rwandair, nanone twongere tuvuge ku rupfu ruhise rutangazwa rwa Bamporiki Edouard. Impamvu uti urwo rupfu rwa Edouard rutangaje ute? Nuko nako ugiye kumuvugaho ikintu, uko nzi ko natanze ikiganiro ubushize kuri Edouard, mvuga imyitwarire ye nuko yabayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero nayo ngiye kubanzirizaho, ariko ntabwo kabisa nuko nyine amakuru yaje turayatangaza, tuba dufite abantu batubwira. Ubwo kubera ko n'ubundi nta sondaje dushobora gukora ngo tugere neza kuri tere, tuba twizeye ngo babitubwira. Ariko muri make ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe bavandimwe. Twebwe tuba dufite kwizera Imana, gusa iyo tubonye amakuru tuzatuyababwira, ariko hari ayo tuba tumva tudahagazeho neza cyane. Nk'uru rupfu barutangaje, ariko nagira ngo mbabwire namwe wenda mukurikire mwumve niba ari byo, ariko ntago byarangira ntarubabwiye kandi maze kubyumva. Bamporiki rero ni muntu ki? Wenda bo abatarakuri iki kiganiro, ni wa wundi nyina yigeze kubwira ati wowe uri inkotanyi ariko itareshya nazo. Ni ukuvuga ngo nkaho yashaka kubabwira ati wowe nubwo wishyize hejuru ukagenda ukabana nabo ukabakorera ukagira gute, ariko ujye umenya ko uri umuhutu. Ibyo nibyo yashakaga nyina kumubwira. Arongera aramubwira ati kandi ujye umenya ko inkotanyi nta kindi zihemba ni urupfu. Ati zizanaguhemba tujya uko byamera kose. Nawe rero aragenda, kwa kundi baba barabogeje mu mutwe, aragenda yandagaza nyina. Ibyo yamubwiye rwose bakoze inama, aragenda ba Kagame bose na guverinoma, aragenda atereka mbabarira inkuru, arasandara rero aragenda sebya yandagaza nyina guca. Ubwo rero amakuru atugezeho ko yapfuye, ntabwo yarashwe, ntabwo yakoze accident. Dushobora kuba ari twatwuzi twamugezeho twamunyuza. Nabwiye ko yigeze gufungwa
ntabwo nari nakurikiye neza niba yari yavuye no muri gereza cyangwa byarameze gute, ariko ubwo ntabwo nitaye ko yakurikira. Icyo nzi cyo ni uko agiye nabi, agiye apfuye rubi cyane. Urebye burya kuba upfuye ukagenda abantu bose bakuvuga bakuvuma ndetse n'umuryango wawe ukuvuma. Ubushize mwibuka ko nari namuvuzeho kubera mushiki we wari warandagaye ufite abana 4. BTN TV ariyo iri kugenda umunyamakuru wo mu Rwanda ari wowe wagiye kumufasha, kandi banamubaza ati se ko musaza wawe tuzi ko ari umuntu ukomeye kuki atagufashije? Urumva rero mana yanjye, mbese gukorana bari abantu karagatsiko n'ukwandura kabisa, n'ukubura icyo wakorana nacyo. Aho rero bavandimwe, ubwo rupfu ruratangajwe ko yazize urw'ikirago, ariko urw'ikirago mu gatsiko nyine kari akabicanyi muba mwumva urwo ari rwo. Murabizi ko bivugiye ko bo batanga uburozi cyangwa se utuzi tumara amezi 2, amezi 3 umuntu agapfa nyuma. Ibyo byose nyine murabyumva ko, urumva rero ko agiye nabi. Byumva uhora niwe wavuze ati waririmbye indirimbo arayihimba ati usize nk'uruki imusozi. Bavandimwe ubu nk'ubwo ko Bamporiki Edouard asize nk'uruki muri make koko. Umuntu wakoreye ngo yacukuraga niba ari imisarane birumvikana, arazamuka ajya hejuru, aramuzamura, zirangutanyiro zishaka kugukoresha zigukura hasi zikawupromotinga. Yewe n'ibyo utakekaga ko wagera ukabigeraho, ariko iyo zakwihimuyeho biba byarangiye. Ni nka Evode Voda rero nawe ubwo niba utahiwe tujya tubabwira ngo biriya bihutu byigira bikihutura bizajya bibona nyuma ingaruka yabyo. Reka ibyo rero tubireke kuri ubwo. Nabatangarizaga ko amakuru atugezeho baraduhamagara tubwira ngo Bamporiki Edouard ibye birarangiye, asize inkuru mbi imusozi. Reka twigire kuri yindi nkuru ya Rwandair rero. Murabizi ko Rwandair ni indege nyine, ni sosiyete y'indege yo mu Rwanda zikora ubukerarugendo nyine mu mahanga. Ubwo rero izo ndege mu minsi ishize niho zari zagaragaje ko zigiye kugira gute, nako zataye intuza abakiriya bazo bari kuzanga. Mbese serivisi yayo yagiye hasi ku buryo bari no gutangaza ko igiye guhagarika ingendo. None ejo baratangaje bati Rwanda yahawe igikombe cy'uko hari itanga serivisi neza. Nuko nyine ko mbese ari serivisi, ni ukuvuga ngo ari urugendo rw'indege mbese umuntu wese yakora iyo linye, mbese ko mbese ari nko guhamagarira abantu bose ati iyo linye igenda neza. Bavandimwe, kari agatsiko karigura uko bigenze kose. Ubu kabonye yahombye byarangiye, bati reka dushakishe uburyo twayizamura, tuzamura amajwi. Aba bantu nge baranyobeye. Kagame akareba ati nta muntu wantora ngewe kubera ko baranzi ndi umugome, ndi umwicanyi, mu Banyarwanda nta muntu wantora. Bati nimwikorere ibiseke, mwikorere ibyibo, mujye mwirirwa mubyina. Yewe agashyiraho abantu mu turere twose abazajya bamotiva abantu, akemera akamuhemba, ariko bakagira gute bikaba ngombwa ko bagenda bamuririmba bamubyina. Urumva ni Rwandair rero niko abikoze. Buriya batanze amafaranga n'agafaranga, batereka ture ko bavuga ko ihawe igikombe, bigaragaze dufotore. Ariko se abantu bazi ko Abanyarwanda ko babahinduye injiji bifobagane, bazi ko n'abanyamahanga bose none se icyo gikombe nicyo kizagitanga serivisi. None se guhomba kwayo ibihano by'ubukungu Trump yafatiye ugira igihugu cy'u Rwanda abayobozi bacyo, konzi ko ubuyobozi bwacyo bwose bushingiye ku gisirikare, ubundi bazi ko iyo yakomeza gukora gute. Ntabwo yakomeza gukora bavandimwe. Ibyo rero nabyo na update yatugezeho, turaseka gusa turisekera. Ubuhugu uzajya kumva wumve ejo bundi nabwo ati Kagame yahawe igikombe cy'imiyoborere myiza, cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda. Muzabyumva nabyo igikombe cyatanzwe. Senge wahera rebyo ni ibyabo n'ubupfu bwabo n'ibintuza na mantuza yabo bari gutekinika apfuye. Ibyo birabareba, ariko ibyo nabyo mu byumve ko byabayeho, ariko ntago ari bidasanzwe, turabimenyereye.
update ziri ku rugamba rero reka tuvuge mu Minembwe n'ubundi ubushize twari twavuze ko mu Minembwe n'ubundi FARDC Wazalendo barimo ndani barimo hagati ariko n'ubundi ntabwo byavuyeho no kuvuga ngo buriya strategy y'intambara bavandimwe buriya no kuvuga ngo ntabwo ndi umusirikare ariko uko amakuru nyafite no kuvuga ngo front line ziba ari itatu no kuvuga ngo hari front ibiri ndani ariyo ya reconnaissance neza intelligence irimo neza iri kumwe n'umwanzi bari gusangira mu bara bagendana bakorana no muri service bamwe baba barimo ariko ari abarwanyi bari opose yabo ngabo barimo nyine noneho hakaba indi front line iri kuri tere ariko noneho yindi hanganye amaso ku maso hafi mbese na hafi igihande kimwe gihanganye n'ikindi noneho hakaza indi noneho ya gatatu ariho bya bibombe cyangwa se bya bisasu biremereye bituruka za mbunda zitera ibisasu biturutse kuri ubwo urumva ko ni ibyiciro bitatu noneho ni ukuvuga ngo wavuze ko n'ubundi muri centre bagezemo barimo ntabwo yibeshye ariko noneho ikintu dushaka kubabwira ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo noneho ya ntuza ya front line navuze ya gatatu ya kabiri nakurikiyeho ni ukuvuga ngo iri ku musozi bita Sinayi kuri 2 kilometero cyangwa se ku birometero 2 bya centre ya Minembwe ni ukuvuga ngo ni metero 2,000 abari hafi cyane ibirometero 2 abari hafi cyane kabisa ku buryo n'ubundi n'imbunda irasayo abari hafi cyane n'imbunda ntoya zirasayo ni ukuvuga metero 2,000 nawe uri kumva ko ari hafi cyane aho rero niho ruri gutitsanira ariko nkomeje kubabwira ko bakomeje no kwitanga bakomeje RDF ikomeje kwitanga twirwaneho bamwe bakuramwe imyenda bakirometa noneho nabandi bajya mu ndake nyine nimwe bari ariko ni ukuvuga ngo bari kumwe imbona nkubone isaha n'isaha urajya kumva wumve ngo yacakiwe n'iri joro ushobora kumva ngo centre bayigezemo kibuga cy'indege cyose bagifashe uko determination ya Kongo uko iteye ni ukuvuga ngo ntabwo igomba kubasigira byanze bikunze Rubaya RDF ntabwo ishobora kwemererwa kwigomba kuba muri Rubaya ntabwo ari igihugu cyabo kimwe na Rubaya ntabwo FARDC ntabwo igomba kubyihangane bavandimwe rero nuko amakuru ameze reka dutegereze turebe kugeza ejo tuzarebe uko bizaba bihagaze mukomeze rero mubane n'Imana kandi Imana ikomeze ibarinde turakomeza ubutaha tubagezaho n'ubundi update zizaba ziriho uko zizaba zimeze tuzajya tubibabwira kandi mukomeze mukore subscribe kabisa mukoreshe ya mwoherezanye ibiganiro kugira ngo ikiganiro cyacu cyangwa se urubuga rwacu rukomeze rutera imbere naho ubutaha rero yari umuvandimwe wanyu n'ubundi Muzalendo nimero 5. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVO mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lukona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi kubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville,
bureau numero 6 canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.